koperative sto murunzi nakutangira esha hazaba mushanjuzi hangwe rizoba n'ibirabiri na cumi by'ukwezi kwa gatanu umwaka no gw'I2025 n'inkwakira umakura gihangwe kandi urukwijaga kusiyaho ndi Elias Letugusa abaramaji 255 okurugo mu bureberezo bwa Western Corridor Diocese batandikira urugendo rwabo urwo kuramaga barukuza na mugongo ahabo kwijika abajuruza baferi abajuruzi ba Uganda baferi redini kandi aba bashabirwe okutambura nk'abanyabwenge ubwe barukushaba ebigenderwa byabo abaramaje ku rugo mu bureberezo bwa West Ankole basimburwa kuragahara All Saints Church Greater Bushenyi aho bakwasubwe bendera mukaga okutambura kuzana mugongo kandi basimburwa Dino wajekera Bishop umuzina ryo mureberezi ba Diocese of West Ankole tubakwasa ebendereji ehandikire ugambo cyacho Uganda West Ankole Diocese mujakire omwizina rya tatife abayita bo mu rugendoro bayureka aho bamwabaganyirwa mukoramaga ubwo no murundi rwanje gwa mukaga kuzana mugongo kandi okuzana mugongo hagizere cyango ikikozera hamagara ganje neka yanje ahabo kuba ubujuruzo bundi kwerezaho umwaka guhwire kabanye no umushiki wanje wasiniya yakana kandi wakwasa urwo burwire yazo musiniya ya kabiri konka ko natanchiro kura magoko omwayishyogo hata akabuzubwa kandi yija akozereje yaba babire ombigeze bya ebirgire kushokoro mu kwezo omukoko banza kwa kabiri kare kairahereze kutungira nikiriza Yesu ko muzimi yanjye najya ntirinja gumana mukorera ni muhereza niho uri kureberana hati umyaka nshanzi ndiyo mwiza kurama musimo bureberezi ubwatwohoreza kandi turukuratira abafurire dini kandi turukuratira ababazuzi abafurire dini mukikiriza abafurire dini niho obukurustayo bwayongere kanye abahure mukaga nubo bakwita bamo barumuna n'ababuruzi na n'abakurasi ba Kristo abayoreka okubehire yo kugumana bakora bati umurubirizi abaramaje bayahananjiriza ubwa uko basasira bobona babashajize ibina n'ibindi byagambwe izoberi ubwo abaramaje ku rugo mu parishe ya Rugazi na Nabuhinda babana basimburwa okutanduko kuramaga kwabo ateke cy'umuriyo n'umuzamu neshara obundi nicyo basa kube kintu kibikusanga na harugendo nkaho rworiyo nozaho oyu no muntu wo kwangira cyumwe konka numuza kutambura mu rugaho gendo mwokorire muzena mugongo garke nicyo manyisa ngo noza kutambura ohikena mugongo shabe ugarko yizogume nko kubiro gizurota mwenu wabo rya harugendo nkoro omuntu wo kurura no yanga nangwa no wasugo mukomorere ugende no mushabira rubo rugendo rwo kushaba rubo rugendo rwo kwakira amana ga ruhanga nko kubarana bahamwe na Paulo bicerzangine amana ga mutumo rukweraga kabizamu abo kubane ndekete ngo citu nenda musoyiti yabaramaji nturamusya ngutubamamanzi kabazurizi bayiganda bakiriye hati ekimuza kuramaja ekikukira munonga nisaba obusinge omu maka ganje nisaba n'abana banje ngo bagire obusinge ekindi ekikurataho no kusobera judisi
Judisi nguruteje mazima nyiza kumusabira kutambura kugira ngo nizana mugongo kumusabira ngo abase kusinga karungu saziramo kusana mugongo mundi banje go kubaza abo kuba abantu bazire na mugongo abinji batunga bino muhimbo batunge bakwenda nanje kisaziramo uze na mugongo ko kufuna bazire banje kufuna school fees yo kunsasura nanje kutukiriza biroto byanje okubanka father n'ibindi byona amaramizo gasimwa ahabwemero mu mirunzi eyigariyo nagakoro mu ihanga omuntu kwari kwehayo yatambura urugendo rwa kilometers zona ku rugarubirizi kwika Kampala ari kutambura nebigere uzimazima n'ubu yakubayana ndakubundi kurwana ninga kuyombana mutahiwe takubasa kuchikora abo kubana abari yo mukweshengereza mbwene kinte kinchereza government obuwerero nikisapo nzireta n'obusinja abo kuba abantu kubakoramaga bargoyo bari abantu bezire bargoyo bari abantu barubasya kandi bargoyo bari abantu bemigisha babasinguzi ihanga rya Uganda niryija kubana rushaguze ciro c'abajuruzi ebiro bishatu byo kwezi kwa mukago mwakogu amakuru agagasha kwa Onesimus Ndiyanabo na Ben Muhozi Mwebara abanyamakuru bitu ntugumizamo umuhuru yo kwera nshoberwa ya Vision Group ekwatanise na Church of Uganda aba All Saints Mbara bahireye bintu ebyo kwera impunzi na Kivale ebintu birundinwa abanyambabazi umubusaba diko nobo kandi huredi iriyo negendo misho umwihanga ryona Yesu bori mana kwandika Nekigendererwa cyo kwera nshoberwa aba Vision Group bakwatanise ne kanisa ya Uganda okurunda no buhezo kwatira hempunjo mu kampi ya Nakivale habo kugira ngo embere yibaru muninge kishane kibaru muti kibonire abo kubana bargo mahanga gabo batine kantukona yaba neco kujwara yaba neco kurya yaba ekintu cyone cyhwera umuntu okubaje nibija batakine kugwere na Kivale abantu bari kubi nyo warujira ha ground karebe kiriyo tukwatanise turebe ngo twahwera ako tukabasa kumanya nyinshi akarishaza kuba mu Uganda nitoshanga hine handi zeki ahita uhunjire ehureji akatandukuhisha bareberezwe kanisa ya Uganda His Grace Dr. Stephen Kazimba Mugaru nekigendererwa cyo kwera mpunji Radio West Red Cross Mbarara City Council n'abakristayo barundane ebintu binji munonga ebiri kwijuza roreje itwareta ebirimwe myenda eyabasheija eyabakazi eyabana nebindi bintu okwere mpunji ito twabireta habureberezi kugira ngo mureberezi we itwara arundane byona niwe arije kwembera obureberezi akwatanise na timira roga province okudelivaringa ebintu ebi omumpunji ebintu ebiriyo no birundana rwahambugaza ubureberezi bwa Nkore akashoze ruharo kandi bija kutwara rwempunji omuri Nakivale abirabira na mushanju byo kwa katano mwakogu aharyabo abashobirwe umuganda makuru abatungire sente zemyoga okurabira muri Chaka Central Producers zemyoga sako begesibo kongera hamutindo abintu byabe barukora barukwerwa ekitongore cya Ripple Effects eminyeto neza kunemerwa like for example nk'abarayege gukora amandazi ningasha barayege gukora adadis ningashi abarayege gukora ubutuzi no basa kuzembuko ningashi no basa kuninga ko minyeto twegesa groups kongera umutindo habirimo byabo kuko basoboye gukunda sente nyingiho then basoboye kusagisa sente zibijja bakakora naitwe Chaka Central Producers ila gasako Paulo Tibendera na chairman wa Chaka Central Producers Myoga Sako nagira ngo sente z'imyoga zwerira abantu binji okurwana soboro muri Chegegwa program ye myoga hanu Chegegwa ehibiroho kumezi wa members umukurubira mulingo okwehora sente zo kuruga hasako yabo myoga bakasobora okuzikozesa value addition bintu bindi byakubana byamba abantu kwabafumentasha yabo nuko entashege yabukire bayando kwabasevinga sente musako mukusakwa yaitu esobala kuingwezinga on savings portfolio kurora tutandika business mpora nitwimutsa nkensinganto akumalira naitwe tubaho nk'abantu
tufune entasha. Gavumenti ya Uganda hansi ya mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni ekareta enteekateeka y'emyoga kugira ngo abantu babase kutunga sente zaro n'amagoba make rero babone kwetungura. Gashakwa Irakiza hamwe na Philip Murangira. Yo kanso ya district ya Kazo ehingwize esente billion 25 na miliyoni 9 ahabwe mbarira yo mwaka gw'ibye sente ogwe 2025 2026 ebyo bwegese nibyo bitirwe mu sente nyingi. Orukiko rukuru rwa kanso ya Kazo orustamirize bariganye mwebazyo rwebembirwe speaker Dan Nahurura atyashomira abantu sente ezihinguzibwe z'ukwingana billion 25 na miliyoni 9 n'icweka okukora imirimo ya Kazo district omwaka gw'ibye sente ogwe 2024 okwe 2025. Let us, like chairman has advised, let us put a fixed figure for someone who has bought land and needs to proceed for registration. And Honorable Peterson. Dan Nahurira yayongera yagambira ba kansaraba okubahindwira amataka ga government agatwirwa abantu agubabakire itake turukumanya hati amataka manyiga kagari mu koti nakazoneza kutandika akabire emishango y'amataka yabinerga kiruhura Kazo yagine inheriting mu koti nga district insia abukwe emishango kirukunuye nyira kusimba chairman wa district mu Katugunda abo bakoze cyone kiruko basika okureba ngo amataka ga government gaba protected rumwa amataka irutwire nditeza abantu induru neri ya buremba itaka rya Buremba town council eri government turinefa no mumba rtahirire umbrebi turebire nshonga yegene yehwa kandi no watahirita ke nikiriza ngwita kereshe mekuhebwayo omikono ya government ombusingi. Orukiko rweteberwa muna mukuru w'entebe ya katano Reverend Samuel Katugunda kandi ugashoborira ku sente zinguzibwe zirukuza gukora imirimo mingi na munongo kutungura ebyo bwegese n'enguto hatezirwe mu mberambi onka amani hati mengi twenda gata omukanisa amezi amarundi g'abantu kunywa kuba amezi g'abantu kunywa gatira make muno nambo eno twate sente omukuza kwijuma emyanya emwe twakwasa kuyama amezi tukondeka tanka rero tukagazya abantu inji Lions share in education yeah ni Lions share so ni sente nyingi education ni kunatunga health ni tabana kuzene bien production nebindi okustama kwa kansoku bakansara bahingwizo biroro mukuru w'entebe ya NRM Nkija Wilson okugumiza munabe bembera gasha kwa Richard Nabwe umurakazo district Mnonga Richard Nahabwe obwe turukwirero kumurka kwa bezi abebyo bwegese no bashaba bazire okureba ngo abana bahumurukira mu bwire cyo bahwere okutandaka tamo batarukubugutana. Semo Gideon we mnonga yo muri wa TV West amaurugitu gasha mushajun gaga konkeshonga amurundo kuturinkai turishema enshonga back to school abachi back to school nomanyebe yabina mukaga bikwezo abazire nabeji abazire munje kutebeka nsabeji kugaraka amashomero ndakusibizeyo umwanya ogu nyina bahango mbikwane byo bwegese abamwe n'abashomesa abandi bakama b'amashomero bonje kutuganira iwo muzire na munongo shimikwa no koraki kanta ncha mukono gwanje ogu nyakire Reverend Canon Freedom James anje tugamba gumwe ariko imishomero ya Kabwe Mother Care tugambire iwo muzire shimikwa no koraki ombure nkobo tugambe amazina gawo kama semwe. Haleluya ndere Canon Freedom James kandi aba director Kabwe Mother Care nyino kushemerwa munonga no kusimarhanga ahabwizoberi kandi eritwa twetebe kanisa ukwakira abana harwo kubanze birabira na mukaga nsimarhanga yatarabuze mutamwe wire kandi itwahendireje mwena turi twetebe kanisa kumukuru kubanza yitunga staff Kabwe Mother Care twabe ready staff izere twetebe kanisa kandi harwo kubanza twakira buri mwana ariyo atariyo muka kumakira ishomero tukatandika kushomesa kandi tutandikiraho yonko muzire twandikushaba umwana ogwo mutebekanisege arabatashazirisho cyo rushare arabe atogize urengu yayozya kandi uniform yite yakabwe Mother Care enetaye urengu tiyagisigayo tayejo yajwara twamwakira jya hari kubanza kandi eshahejo nabayize nebikwato byo kukoresa
konka abantu bishingiriza nk'abazire mutsira akasente tubona ko twagura ibintu byo gukoresa na no kutandika no kugenda mu misho Ogunule Caron Freedom James amukono gwanje nyine oguno mushomesa na mnonga abana abato abahansi katugamba amazina ge na no bahabuzi bakereza na mnonga y'umuzira ariko nja kwetegura kureba ngo umwana ogwe yija ahishomera amazina ni kitekate kujawo amazina nikatushabe provi abaguma aharka bohe mother care ni nkoranka deputy head teacher ahabwa nursery section obuno buhabuzi ahamuzire oriyoko erikwetebekanisa koreta umwana warachimanyire ngo omwegesa no muzire wa kabiri aha mwana wawe so iwe omukozi oyino mwana omuka ko kuza kugenda umwana kukwate ebitega obo turukwirira kira ku mwana kumureta umuziro gwashimye kuba nakora ki obuno buhabuzi ahamuzire orikwetebekanisa koreta umwana iwe ko muzire twarovunanizibwa oreta umwana wawe ahishomero omukwase omikono yishomero otakahereza umwana owa bodaboda ahotari kandi ababazire abo kushira kohereza abana akamugira ati iroko genda yishomero otamwine tokamanya umwana yahika yishomero challenges zarafu no muhanda torazumanye mwene twarovunanizibwobwe oyeretera umwana yishomero omukwase omikono y'abashomesa azabashomesa bakoro gwabo abashomesa bakoro gwabo kanya kina nondije mugambi ogunawe ebibwegese nabikingaje atugambere umweji yaza kuja yishomera aje nabikwatoki Okay, wale mnonga zina Anthony Akampwera kandi deputy head teacher kabuhe mother care urwo kubanza ebirabiri na mukaga byo kwa katano ntwakira abana mwe no buhabuzi bwanje obukuzamwana na numuzire no kugira ngo kutandikana n'izoberi no kutandika kumutebekanisa aha report yo mwana eito amuhira ari kuza kuhendera tamu ntuba tumuterireho ekitweta school requirements umwana byakwetenga kosa ishomero na mnonga umukarasi beno go wa boarding umwana byashimiye kuba najana bi for example ebitabo tukamuteraho umuhendo gw'ebitabo ebukumara etamu yona twamuteraho ubucumo bwakwetenga ekarame zakwetenga eberangi ambwe nyenda kushaba ntiyo muzire reba aha head teachers message eyabiryo mfayiro yo mwana na naha fayiro orebeho umuhendo ogw'ebintu byakwetenga kugira ngo bimare etamu kandi karazo mu karasi abe aine bukwato ebyo kosaje omwishomero amuzire twagamba ebikwato twagamba ariki tugamba umuzire deno omweji atakumanya nkito zizire atakumanya kese yiri omweji egeshaha no kutandika ku preparing abinji kubarjera ha bamwe bahikomuka ebitabo babiteka hansi ebitanda ebintu byona babishere mwena hategesha hatanduko tikuri o checking omusuitcase yawe ebintu byona birumu byona ebikwatende bitabo branchite yawe ekaramu ebitabo bichecking eje orebe ngo byona babitereza biri mu case yawe kugira ngo umuzire karaze kureto rwo kubanza oshango n'ibintu byawe byona byo rwetenga kandi utakahika ishomero kaza kuborabora utakahika ishomero kaza kuborabora nukushembana no mwamyogo ubutubonja ganira anshonga yo garara abana amashomero umuzira ari nakwena n'umweji ukabino mugambira kina munonga cyeka kumuruka ubere munonga ni ntwaro mu gishogo kubanza kube yanjura izina na himsiwe Simon kandi ori head teacher kabuhe mother care ntwaro mu gishogo okusima abaziya bwo kubasa kuma beje bitu okumucumura ayitwabo horize kandi mbahigangu mutandike mushashoro mpora ahubwo kuba etano gite yanguhira cyo kurebera imihendo y'ebintu netemba bwira bwasheshaza ko kushashora kare ikidwito nkishomero tuyamba mukutebekana so gure bintu ko buhunga ebihimba burchumwe chona twikara twetegwire kandi nyongera mpugabazire ko twara abana baba hishomero ahabwo kuba umwaka zo go kwiba abana hato mwana wota mutwira yishomero ukamwekizayo ukamutoma kono ya herticha tokwija kubara ngumwana yakayishomero umurebe wa TV Sto Murunji ni kusima aho ruturebera hona kandi webarena no kutorana okureba TV Western Chilize mbase kwa nimpomura ukace ningaruka na makuru agandi MTN Momo introduces Yinvesta, a convenient way to make your money work for you. Customers can invest as low as 1,000 Uganda shillings, earn daily interest, and withdraw their savings anytime they want. Simply follow these steps. Dial *165#, select option 7, Invest and Insure,
select option 1, invest with Momo. Then select option 1, Investor. Finally, enter your PIN to unlock the power of Investor. MTN. Together, we're unstoppable. Who are you? I'm Vic, the boss king. Vic from Mecca. Oh, you got a goldy rush walk away. Oh, you got a red rush walk away. Ulira, boosty, ulira. Funana, boosty. Funa boosty with a refreshing taste of Sting. Sting, live switched on. Omushango kuna kuretera nugogo ngokuwa hurra. Kira kuro kurebo. Yakwata mwana wanje mazima mwana womushyo mwana muto mwana wishomero yamkwata yamutwara mushugugu omuhi kondo omushuma wenkoko omushuma w'empunu ogo kureba kiragwiro ogo wandebaho tara kura kifirawe nojangwa bingamana biye yo wandebaho ahubwo ekiti kumenya nona kura tikumenya tana kwerebera ogo kureba ogo yamwihomuka owanje umwana yeza kurigata ishomero ogo kureba azagambe byo kumanya ahubwo kida kubimenya onyesura musazi ko kwana ndeba obuna ni mutwara wandebaho nyo kiragwire nyo wandebaho asa kiragota kampa kanisa kagamba bingi gamba mazuma ni otakampa kanisa kiragwire kagambe pama bya kore woro na mutwara mugongo ninga naje na mukwasi yo kuma kuwa mutwara nakutango takampa kanisa kagambe pama bya ni manye pama bya bingi rekota kampa kanisa kaza makuru ageshweketi ubwe abezi barkwetebekanisa ugaruka omashomero reka turebe uko baromo nebetebekanisa akandi okombutare umunyamakuru w'Isengendo Abdukarim yahikaho omumyanya tarye mwenemwe kandi katusebera kuciraho Sengendo nakwatira Twana kubasima abarebi bitu ba TV West omakuru gitu ageihangwe twabiha omu studio na Elias rutugusaha twasharamu kugira ngo tubatware omutabone henyene aho kuba hati enyuma cyo twantuboreka ebitushangiro mu mashomero kugara prepared okwakira abana banyu so twasharamu kugira ngo tubatware tuborekana n'ebintu bakuza kubamba koreso mu mashomero ayo bakubiguriza ate shahejo hinde warebe nyuma yanje oku noza kureba ngundi hagati ya stationary ayo bakubana bagurize ibintu bingi na munonga ebyo muntu akuba ebyo mwana ariko banahitaga bano mutwaro mu ishomero twine bitabono bireba twine za seti twine za rimu za fire nzo ziriyaho so buri kimwe hati twenda kwereka omuzire ebintu ebiryaha ebe yabyo emerire takugira ngo wanoza kutwara umwana ishomero weekend kwija hizo bari yoro kubanza oboyine buri kimwe abazire ntwenda kubashaba kugira ngo reka kutwara umwana ishomero ayine karamu itine kantu ko kugishongoro gashanga umwana hariyo ayina kakaramu na koreserino na shongora icyo cyone kintu kitakiraho ko ebintu biriya hatka tuboreke beyi okweyemerire ashaheje turiyo mu stationary ya Fresco supermarket nyono mushijo go kureba yemerira hanashanga ariyo naguze bitabo naguza buri kimwe kikwetaga atereka twereke ebeyi eyemerireta kugira ngo muzire next week wakutwara umweji obe no manya oboyine buri kimwe kikwetaga sebo ntwenda twakire oriyo makuru gitu ga TV West agihangwe tushobore ebintu ebyemerire bito okay yebare representative TV West kunjakira kandi nenda kubamanyisa nti ubwo mwanya wo gutura umweje shano bagweta Fresco supermarket kushanga hana umurimbarara opposite na Mbaguta twenda kubamanyisa ngo ko tukwetebekanisa kugaruza abana mu mashomero ibintu byona tubistokingire twino mu bwinji kandi twenda kubamanyisa umuryebyo twengire no kubasharira akabeyi kugira omwana atakagenda tine kitabo omwana atakagenda tine kacumu kandi twenda kuboreka ngo obutabo buke nkobu nikatandikira shinjuru nana no kweyongerayo tine muza Inewe ine bahango inebi yore ko muzire be yemerire taburi kimwe nisi kwaya eryaka kaga na 5 tu kwaya eryanko 15 wananda hafu kwaya eryanko 13 then ntwenda kubamanyisa ngusine muza umwana nabwe tukwendo murekeraho chonka tine mu ekipa kweta ngo good news bible umwana we nana itaga ku maruhanga so nazo tumuzireba tuzinaha
nitandikira aha mitwaro 3 n'ecweka nazo abazire no bakira kuzigura bazitwara nazo no bazitwara karinda zitakwinga n'umusize tuzikwinga n'umusize of course nazo zivaringa kuri jere sente ziriho so size yo kuba no yenda sente nizo zikuba ziriho hariho yenda n'ecweka hariho 3 n'ecweka hariho mitwaro 5 mukaga n'ecweka yo natibinire twena abana bitabo kuba bari yo munasara babato munonga twereke bo muhine ntebekana se imbinire ninga muri abakuru bonga kabana banasare tubiniremo bakweta ngo crayons ninga shikara pencils tubiniremo obutabo bwabo tubiniremo ebirangi akabeyi karakata yore ko muzirede yo kweri akabeyi tutankira 2015 10 yo natibine then harimo nabyashingira 10 nabyo tubine then twenda ko amanyisa ngo tubinire yo na bags z'abana b'amashomero bags zo twenda kuboreka ngo tutakagiro wa baga nindeba haroho za seti nazo tushobora muziro kuzemerire seti negureta omuzire yanandarura fereza akabeyi kugira ngo muzire yakwijabe namanyo kucemeza seti guza kurigerera companies nizitakushana so seti geje ne ya 15 geje ne ya 2025 then twinемeze ze 15 then twinemu zeze mitware ibere n'ecweka kurigerera kintu cyone cyo kuba no yenda then twinemu na za key holders z'abana b'amashemero nazo takabuzabuzwa nayo no basa kugebonera ahashingira 15 no kweyongerayo obushoma bukaza harene ndamwe nene gufuru umwana yatoyine kumureka kese yigwire naro ngufuru nazo tuzinemu akagufura kace twikankira 13 then twine yo mutwaro twine yo 15 ibere n'ecweka twine muza calculators kuri general level zona aba o level tubinire mu calculator zabo then twine muna neze zaba a level tutandikira ahashingi emitware na n'ecweka nuko yongerayo ebyo twabere bareka tuze kunuyana neba na za rim twerekeza kubamanyisa ngo of course aro companies zikuba zongireho konkito ntenda kubashariraho kugira ngo umwana agenda ine cyo kumarwa umuntu akeji umushemero yanagarukayo kubamanyisa ngo eji ya mutwaro gume na shinjikanana ejeji ya mutware ibere na shinjiro 10 then twinemo rota twimo aha mutware ibere na shinjiro 10 namoko yongerayo kare reka tendere na baga abari kutureba akire no mantu bastakine ko ngano bareba na baga ziriyaha so kumanyisa ngo buri kimwe cyo kubana bayetaga kiriya ebintu nibingi ebitabo twabiboreka ekaramu twaziboreka za set twaziboreka buri kimwe no bakira mu background twenda kandi ozokwegere nk'umwana wawe yabore cyo gure gen stationary buri kimwe cyo kubana bayetaga kugira ngo ukomere umwana wawe azayishomero incubakiro tutukuza kugira ngo twarobwire bwinyi twenda kugira ngo tubagarize mu studio konke ibintu byo nebiryaha mu makuru gitaga cenfiro mu mwazi ntuza kubaretera kimwe hakindi ebeya habeyi ekitabo nkigura kiti rimu negureti sete negureti obutwarga hero twatwaborekereza keso mwana hakutwara ibintu nazo ziriyo so reka tugere ngo tubasiborera aha tujya kubatwara kimwe mu makuru gitaga cwenkire so abana kusia hebe nabandi Abdulkarim Sengendo reka nkugarura mu studio na Elias Rutugusa abase kongera hebe kukirako konga gumanitwe tuza kongera kusia cyo kwetaga kugira ngo umwana wawe agaruka yishomero ayine buri kimwe kikwetagisa musibeje webare munonga senior Sengendo Abdulkarim okubasa kubanotsa ho report nunzi anyway omakuru ninjangu numwija kutureterana nakabeyi akapads habicibamba garuka amashomero okureba ko babasabazire babo akando kubasa kubano babakomera pads okugira ngo babase kushoma kurunji ejo nayo ni konsane yanje nk'umuntu amakuru agita gihangwe aho nho nabasa kubaninga hendera kandi wanaga kusia hondi Elias Rutugusa amakuru agandi Serena niwamanya nayijaga kuretera aharishahi birizeciro omakuru gita gacencwire ninkwende zizo barunji utakarga TV West Unstoppable! We are what? Unstoppable!
just searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm at my business.